Uba Hamlet Sandoling MLA ka People Democratic Front namaliam ubadairu menteri badipe Jakarta Community and Rural Development ke Sarkar Jala ulapan pau ba kidak kisin ki bapau hanong ba jenren nakajing orpai ki jaka pelang jaklia uranium kilong ki bom itenat bat donjingma ya kani menteri sarkar ulakren ha ki plat pathai kubor hadin ke jingwan jurip ya ki jaka pelang jaklia uranium ha kanong ba jenren Southwest Kasil District ha kasibar Ulong ru ba jingtip menu belawan mentak simen ye ki jing orpai kini ki jaka pelang jaklia bat set simen ye ki pai hendai usania baka expert committee belathung dak sarkar jala bantokit bnia halor kani ki jing orpai ki jaka pelang jaklia uranium ulakmi linti ba committee kan sailut ki jing bom shai ha ka bai dei bat kani ka banta Ulaban juru baka expert committee belathung dak sarkar ha ka ba ondon ki khot ki bolong lai luit kan simkhia ba diebnya la kata accreditation ka ba mi na kini ki jaka pelang jaklia uranium ka khlain netulot ba la ne aman kata ya ka jingkot jingkhia kinong songsnong Dagabai thuru bo lai mirjingmut bot mitrang ba sarkar jala konrad ki sangma shwabanon jurip sakani ka jaka ulong ba sarkar kamdei bansong klikti hendai kala thai ka committee bantokit nya halor kani kata ka banwat nya accreditation uranium nakani ka jaka ulong ru ban rus pa sanpho kilo lara uranium nang ni bantes bat ka jakle uranium la tep hangni bat habanwat nya lakadon ni em ka jingma Yau Menteri Lasanan Lang Dau BDO Karaniko Sin Adi Blok ba LGM Kharmi ba Samuel B. Jarwa Chairman ka North East Student Organization ba Biling do President ka Langrin Youth Welfare Association kid khot kinong ilam ka ki SU Southwest Kasil District bat ki board pulit Ini lawan kan ini dah komisi yang masuk ya baru dah jadi ini mengalami kini kiki pot kubor pot ke social media ya kejumna jong kada jeng leak o kejeng fight no jeng thai no lani kejeng pay no jeng ni kitangki kudan hangni ke ba bo ya ke jubo jeng yoriam hangni di ngakwa iman donor jong fat lu kemek mantek bani mar mensua siru la jiwan mo yang ali kemde usin ke ba nikong juan da kapor ndrei manta bada ke juan ka phe Marmawan kumpu menteri sarkar jongka sarkar neglia. Nimla berspek dalam cepat. Nimla bersong tang po sekretariat menpek bagi pai ba unga unpisa. Bagi seng balang kin chulat tamaki naso wadi ka kamra mujawa. Kumbri udah jikli omtang konsumsi ria jikli untuk geri pakai cebri. Nawan kamra si menpek ki tangki ini kemudian sausantli iba ngai karon ka dak pay hangni bat ka ba ngalengo ngai ro karon ka dak ka ba kila daya repair tingam tip menu bapa repair yak kita ki bola pay ba lalik ya kata kementa ya kan sa ketika expert committee ka bentul yang jok sarkar ke balang ke balai luit ke bentokit kita ki bro kan spa po ketika komiti mereka junga kalau ba tidak kisin kelong kiba ima bat kibam itna dinar gada na pulut ka por jam ta sini ban ba kadi ke jing jab jam ta sini ngim de bat nistik yangu ya ke isu ka blong ka muti perman ke isu aku beru yuba bante bremli perlok ban juga ban jurup sini baru ban penpau ke ba usam nak yang kejung ukum bui uru subhang ribet tak berdeka skubah ke kamera pun situ suka mana sutra banyak ipi di por ba menenru por bangun sini yang la di tu yau cik nusa ngong di belit si sport nang ba jaren menpet la juk pat di jolong jemat hang thi ke sutra cik besar ai ke bisingnya bangun lek manuan hang ni ban jurip la juk pat bat ruban tu keren basai ba dak yang jong sarga hi dak mensiam jong jik khia la thau gani ka expert committee ki bandon ke katuk ni ki khot jong ka committee ki blong lai lut ki ban besar hatu kani tradition ke bangi krem boro kelong duna kelong pedeng ni ka ke he lu medium khai tradition mo kata ka committee kan le ka kam berekam ka ngom mangah ni kelong hai lu bun ke ngai mar ngali de bri persa irin pa Nado untuk isu hukum tentang persa irempa, ingat ke nungai. Kekadi ke komiti, kan ai, kejeng sai ke baki pai bat kino, kejeng sai babkah lor kini dibantah. Di komiti hot jongka ke kabinet, in persang ruban jit kiki beri kiba kibalong pedeng,
bam dan kenono kaliang ban ai ya kajing sai ka wa kina namar kumbal long mata hiru ke jolong jumah hane po dong ba jerin ka kamilong isngai ta kana dan kamale no marmar rang balada kasimpor ada kamdo kenu kajing sumkhya pada ngiting mok gibrius ki kedon ki baya ki bayrap ki ba yerap ki bayrang bial ti ki tiang ba ladi karensin ko dan di ko ta ikiru untuk ikrang ban perben nam ta kasut asan ka hel kajing brius ini nisko ba kadi kamram juga ba menteri ban ai kabor sakar baru bagian sampai deploy ketika expert komite bahkan le ihlor ketika mentah kania kajing set nok mentah kembang itu jong kemat yang dikidak dekat latap dekat duwilat kelong kewasai namar baladon bapai balik terau soset dara kampil kamdik kenum set ti kita kelong kiki kajing pelpau jo di sama di pelpau di manti kelong kedik besah namar bakapai kin soset dalam kampil jeng selek you ha dalam kamdik jeng selek you kadang jeng shalor kata dan nagadau kini ke komiti kasle ekam ka berengkam sebab pai bak yang sai halor jong kini je kumbai fitip biru kini kita ke beranang ni kimdik wasuni kumtu mo kam pai bak kin sai kan tip marbai kini ke jeng tu banti ni yang meni ada janu siap kenai akan sepak kenai ko terter gelati hamtu yang ni yang meni kalau ke mini processing plan hang ni pasti imene hang tie di kembang itu himangi marba iju ya bodin dia kam hal kuat kembang terus pak sebutan kelara terus pak sebutan kelara uranium mangni manra sport BRC mates ya ka grade jong ni uranium mangni di utama bah uranium kelara henry ya basa ya ka uranium bagla manong yo takin bekte hari kita ya kada ku sokobar bah kembal la kim tap bai kani lar kami kenuru ke ini kana kita berserhi kena hal tiga puar yang joko yusil ke badan hang ni ke bantah ratap ya kini ke ratap kalau kawar kini ke jebok badan hang ni dari bantah pi kelali mata ke kelape di namtip anu kedur ba kitip meneban wan ne kemnu ne mata ini ba ye ba pe ru kela yusil no di ya kita bantah berkhoi kesorkar kenuhun bat itu kenuhun bat susap menrai kelek la juga mata kerambakan ai ya ka di sai ba paka so pai ba kitip yang jelong jeban jok ni ka nong ba jenis ni bagaimana so itip kali ke domestik tiba la jusit yau ni urem of ni kadi ke kompi kadi balik ibai pa ibai tadi mulai barnes mah dikata ke bagan karena syairu apa kum ke jemut ngan lagi melak ban interfere rain aju kidon kata ki hani di barkhoi di bandalek ban visit ban flow ya ke jolong jok edition hang ni ikum di ban lambak lai pa ba mar pa ba kwa jing sai jadi barkhoi